Tingnya pais kini ke jingkel lagi cungu hari ke dekat ke besan ha ke bawang atau boleh jula jet iki baduk jang kini ke pertai balong ki berius pa ha ke jinget bat ki nonglok peteng ya kata ke hima ya ke bawa ulak kular ha kita ki bait yo ha kini ke jingkel lagi kento ini yang kita parang ke rhetorical question ha kini ke jingkel lagi kento ya ke jilek silang kemat dan sautli kiai Jacob ubatai hal syapang jogi beduk. Kemanin kong ukuran kumno syapang jogi beduk. Wang kumne ki beduk kapok juga balang. Wang kumne ki beduk kapok juga balang kita kila jet ki jong play. Ki beduk kapok juga balang kita ken ki baris fa ake. Haga jingnya ki beduk kapok juga balang kita ki nongyok peteng. Ya ki hima ki jong play. Nang ta ki beduk kapok juga balang. Wang kita ken ki bala it, you know. Dah boleh tunginya pai segi jing batai jong kini di jing perkat jong Jacob habukan sepang jong kini kibaduk kapok jong kabalang kemaning kong kibaduk kapok jong kabalang kita kibala jet ki jong ublay karu kom perkat sepang jong ka jingjit kau Jacob upenan kam hang ni kadai ke bau lapun song nong rem na ka jingtho jong ka testament ka barem halo jong ka jingjit kerpang jong ublay ka judgment real Israel. Ini ya kitab Deuteronomy ng Rasul. Dekat ke bala pinyo le pupral, nang banyo dekat bapral, nang bakat dekat ke baar. Apa keren sipang ka jingjit kirpang jong blay ya ki Israel kan. Gibril apa pas Israel itu ki pon cai kim dapatkan bakire ki Gibril kan ki badanam dan kurteng. Re yakum kita blay ujiet. Jika bakum kita ujiat di Abraham, oh ini tip yang Abraham diberi spa ke sunong jogeriur, andai kaya ke baca, anda mau uhap bau beli uhap mino uhap belet cekacaka ke bau beli seayu, andai kerta jama jingin macam tak jok menkam kenti, ya kawai kecaka cekak putar ke bau beli lakukan ayu, ya kam kenti tangi kaya tanggal lom jintep, bau tiat tentang tengah bantep ke tengah tu, tangi kata ya kam kenti, andai blame la penerus pak yu kitab jong Genesis ke belayo jingkai nganget scam ka ai jing katai ke besai na dingin pa shang jong jingjet ni ka jingjet ke jong ublay ke mau ka mi na ka dau jong ka jingjet jong umdai kat bakum ka jingle ni ka jingha jong ki Israel Henry klem da klet pat ba ublay ule ya kene kenang ba unyok ban penim ya ki jat real barok ling ba ka jat real Israel ublay ujiet ya upai lang Israel ne ya Israel umday na mar ba ublay ubriu ba hok umday na mar ba kahima Israel lani ka Israel ki ki briu ken ki ba kerpang ado kata-kata lani ki ba khuat ado kata-kata re ujiet ki na mar ba uye ujiet kat bakum ka jingiet ke jong ujiet kat bakum ka jingla ke jongki ujiet kat bakum ka jingle jiki la ki le bhai nga ken ngiet ki lemda kum tang in mi ik history jong ka jing pai jinglan bet ki kon Israel ka testament ga barim raya kum kita ki breu ki ni bo blay la jiet long ba kini ki breu ki di bakloy ban lendet wut yo blay rewang ngajiet ki mne na gadao jong jingle ki na gadao jong jingiet ki rew tip ni ko wei ke gadao bu jiet ki lo jiet ki na gadao bo nyok me pen im ya ko perthai ling ba jong messiah wan pa ling ba jong padat berisel bong Jesus emani gadao ka testament ko thmai mangi ki kristan mangi ki nong bu jong Jesus nilong di bela jiet how Chris da ublay Banyak pediangkan dia kata ke jin penem bat belum ki breu ki jong try bleu jit inga bari pi ngilong ki breu ki jong how Chris Jesus jimla jit kat bakum ke jingle jenga jong pi ki jingle jenga jong pi ngilong ki ong Isaiah ngilong tak ki serdep jot sudah ki jingle babha jenga jong pi reu bleu la jit yang bari pi namar belai mar ke jingle ki jong ngilong nasisyagan kibriyo kibala kerpang hado kata-kata manyo iya ka mangilong gen kita ki jong ublay kamde ka kam ka mamala
Ngaso sarong ho je ka manganong ngadai ko jang ita hanrei ngan kam sngo sarong banong ken mangadai ken ukon jong blai nomor belong kon blai kadai ken ka kebuk siar ka bakrau tamu blai ai sha wait ken you bangai to Jesus man namta kibodo ka balang gede kibri bakmo gede kibrius pa ha ka jinget Iberius pa haga jingge tingnya pa kindiat habe ne kintin rius pa ane kintin duk no kakitin Greek tokos yang melapun keladuk karena ki art ligi jimut kebenintong karena kintin tokos ne kintin duk kalaban tau si kitiki breaking ki bamdan ka spa ka po ba jado ne bamdan ka share ka sa bamdan ka tingkar kalak ketit sing nunong lese kalak putet Lene kata ka jinggan jingam kan kembadon ki wini ki mahajan ki malwari lese ki kalak tingka jongki kalaman to syata lene kalaman to syakaniru syaki brio ki baduk ha ka bakenjamin sin ka to syu artli kene hakasam ka bandri hundai isaya arab kundan nung bandri fuwe amas nung baar tu kuntin duk hakini ki reference ni ki khat bible ki bangla peni yang pila pendankam da kata kuntin ni ka ban mutkan ka jinduk ka ba kenjaman sen kam dai jinduk ka ba kenjado ngatep pa mapi ki prab ngat kim dai ba bre ki ba duk ha ka ba kenjado lemda kam ta phinam yok phong style kum ni dai ha ba dia bre wat menta ka snilai berbada di sangkar pangartap malah kasi ningkong tayo nyiwan siyong ni bakambon kam today da ka ju karyam ni pong da kawi karyam kumot piday bre badan ba emba ngami prama ya ka balang ni pom thlong bakilong gi bre gi bedok wajuot pilong gi bre gi bedok namar ngila atmi la kalung adu arpu at nyulak tengkai gi bre gi bedok kinung la atmi adu kata amen belum lakur kur sisa yang awak depi kwa ni ikibri beduk lepas ikibri belum di menang kerang lepas ikibri di belum di homeless di bambanyi dan sama siang bersak lepas kita bisa iyo pelang ada ikibri beruspak pelang dari ini jual bat kita ikibri dan lebih kwa ini jual wat juni jual kan ya kajing dan jing ya kajing beruspak jeng pi bat ikibri kiba kampalat ya kajing dan pi lelet ini jual ikibri kan kibam dan ru wat tang ban bam sih kita cukup Jor kita bisa i kejeng Kristus. Ha kejeng to jeng testament ke batumai. Kalang ke basitom bandrai kanu ke badai neki neki ar. Ane ketin tukas kalang ke basitom baru ke taban ai jeng botai kadai ketika bentar ke benikong lai kadai bentar ke ar. Renrai kejeng to jeng Jacob i kumba kai kersian ya bura artli kejeng mut. Kemudian Ukraine Jepang juga jengduk ke bekerja dok, berkejengduk ke bekerja mesim haju ke por. Kendiat nagane ka dikot nagane ka jingtok jong Jacob dan ki babatai ka ni ka jingkran jong Jacob bau belai uji tangi ki bedok ki berius pak sekajing peneng lalalom kum ta kemut ben pai peneng ni tangi bre ke bakrong bet nai di tangi bre bam de yin nang sam kemun mangi badan yin dan sam ni ba la ya ka mangin thong ka we ka riam chu ka riam la ka sing mung ladu peneng kalau dia uji tangi kibre kiba kibuduk henrai kene ka jing kitho kanlong kan kabaya persya sikadai namal boleh namal Jacob ukhlam tho ukhlam ong kumne henrai boleh jim la jetang ka kitintang kamdan ha ka jing tho ka jong Jacob ukhlam pen kam ukhlam ong tang to boleh jim la jetang ni kibuduk jong ni ka pertai Kadang-kadang ketintang kamut katau kan mau beli jet tangi ke beduk baik. Ndai beri beruspa. Una beli jet beri beruspa. Jet beri beduk. Jet beri baro. Oke wan seuling baju ngejinget hau jisu. Kemalang gitu kipor kema mensua ken mau ba ke kentok. Tiar jati beri ke beduk bet ke beruspa. Lemda kumta kanum pinam I kan uksa kan hakitu ki khot ke syakmat na dogal khot ke meningong nu ko saw kan si pangjong kajing pediang singobha ya ubri spa ban pinsong ke jeka ka bakam dan buram kat bayau tai ubri beduk pan ka jeka ka bamdai dan buram kanum dan kum kutu kun uksa
Kemudian balang nabi ki por ke ba min suara ke tu ba bleu jet ki beri ke beduk. Mereka juga por ki beri ke ba Yuspa. Kene kamur ruba minta ki beduk. Kemudian ki beri ba kemudian nabi lalong ki beri ke kestal pi sekalong ki beri ke Yuspa. Kene kamur ruba minta ki beduk ki lalong ki beri ke Yuspa. Akai ke mo kejado. Dan Jibril ki baikai kumne khamtam le kine ki biong ke ka prosperity gospel ke ba penerus pa ya phi. Dan Jibril ki baikai ini ki scheme ta khamtam kine ki television TV lagi tele evangelist les Jibril ki baikai ki belap ken ni ba ki TV kine kinong ikai kinong ki syirkai ba mat ki ba sotiet ba khamtam le sikathan satni wat juang ba channel kamwan channel kelawan ha ki kai ki ong kumne pediang yung jisu lebih pediang jisu pen sakot sakya ba penum dan jingpang di sitam syo lebih nget ong jisu hari ngai i badan ki pramet tiba nget ba maki ban ki kham khlan maki ga jingat ba khatu ki yap ringkat ba ga jingpang di sitam namong mong jisu pun kya Rawa juang buat bawah jangan rawan juji su pinjok kiak be. Madan ngapor mo bleu plan ling ba jong jingpang ji sita man pendan buram yo. Dan Jibril kai kini bang pemno da pinget au Jesus Christ. Da pinget au Jesus Christ. Oh pinsa yok kali pinsa yok ying pakidulan brio beliau bala syaring hagita ki jing kuak pendap kerhai jong kadok telingit na udwat dalam yok telem. Kumar ke jumut berkat kadan kum kani ke jingkai ke boong ni lare pi ai bha sa ka kam jong blai pi ai de ki hajar ki lak jong pi blai ki sakar khu pi de ko ai ka we ka yeng ne ko we ka yeng pakidulan berki ai kum ta hade kim yo yang Malaysia da ba lakli balai bangam yo em ni na ka da bu na ka jinget ki thok kum ta lara kalong kum ta Kenal kadai ke prosperity gospel, kundai ke gospel ke bukat kumbajingka yang kecil mulai. Namun pore ke bangan batai sepang kata ke prosperity gospel henrai ngakwa ke bangan cik pasat jimut jepi ba kemut ba ladangnya uji sukles kemut kadok jenga kandai ban long ke jingim ke jadok jenga kandai ke bayat ha jingriu spak bet kemut kumta Kemut ba masuk yang jisu ngan thok bai bet ngan dan jing kerdo bet ha ki sekri jung trai ki pom sha ai luksa wil jau kerdo adu ba ublai ha pa dak ap an ai ban yo